atu I tato ainga I me se foi le tino ke riso awala le swafo Yesu talo fa fa pito fo ina yo tato tama ia me se foi so se tama la lo mo fa yo tato ma futa I le ni taiao ono le ne aso fa pito lava mo le aso sa o tama. So praise the Lord. Good morning. Happy Father's Day to all the dads. Wishing you a blessed Sunday as we celebrate our fathers. Ia le tua o le a o te ine tato I le tatalo ia ona tato whanongonongo le whatasimau I le awhionga pa ia le tua tato tatalo. Whataitele no mato tama I lo wana le lei pea no mato whaamanatuina le nei aso whapitoa lava mo tama mato te siaio mato wanganga whaafetai le angango vi ina ia te oe le tama sili le tama na ia whaia le langi ma le lalolangi na ia whaia na e whaia I mato nei tailo mato tua o mato toe poto le ie o le ainga o le whaatua tua mato te o mai mato te vivii mato te whaitaulanga atu ia te oe awai te tau lava ia te oe low lava vi inga e whaapavau te male nei taimi le mato whaanongolongo au mato whaanongolongo I lau upu lo mato atua a vea pea matai ala ma ia vea pea lau upu e a oa awina I mato e a oa ina I mato whaatonu ai I mato whaapoto ai I mato I lau wanu tonu a tai no le nei ava noa mawalunga fo iatu ia te oelevi ina pea whai wina le nei ngā ruenga lo mātua tu maupe ia te I mātou lo mātou whaatau waa ma lo mātou mālosi e maua e ala ia Yesu Keriso mani ngā ruenga lo nganga pa ia oe whaavavau. And we all say Amen. Amen and Amen. I was thinking about my grandfather this morning, my dad's dad, and the stories that I hear about him, and just celebrating our heritage, our ancestry, and thinking about my mother's father and the work, the legacy that we have been told, the stories that we have been told, and as we celebrate our fathers today, that we remember the work of Almighty God as Father and the plan that He had done. And so I was just thinking and reflecting on who I am as a son and the generations before me. And as we celebrate that, we celebrate our fathers, but we give thanks to the Lord for our fathers. Vi ia le tua I le nitai au. O le tato mataupu o lo whaawawina nei. O le mataupu lea I le tusi ale Efeso. O le tusi lea ale Efeso lo whaapea ona mo I tatou ua whaapea ona tatou whaatasi le nitai au. O le ao awina o le matangofia o le ekalesia. Po le ao awina o le tino o Keriso. Lea la o tatou iloa nei. O le tino o Keriso tangata whaolaina. Ele o se au lotu po se ngō o se lotu. Ai o tangata whaatuatua. Ua tu whaatasia ma ua avea e whai matino o Keriso. Lea foi wa tatou iloa. O le tino o Keriso. O le tino e ola. O le tino e malosi. O le tino ua wha tumuina I le ngana pa ia o le atua, mai o loonga lue nei I le lalolangi. Whape whiona tatou iloa o loonga lue le tino o Keriso I le lalolangi, I loa ia te oe maa o le tangata wata ua o le tangata Kerisiano. Le la o tatou iloa fo I mai le mataupu mua o le Efeso a ngai le mataupu e tolu. O lo whapeona o au inai le whaavae po o le whina ngalo pa ia o le atua e whaatatau I le ekalesia. O le ekalesia sai le whina ngalo pa ia o le atua a o le I whaavaina le lalolangi. A o tatu tau nuu mai nei lai lea o awina o le mta upu po le tusia e Efeso. I le mta upu e wha, 5 ma leono. O le mta upu e wha, 5 ma leono. O I tatu te wa ai ai le whaatinonga. Le whaatinonga po o ngaluenga whai o le tino a Keriso. Po o tangata ua avea ma ekalesia a le atua. So, mta upu mua I le mta upu e tolu. O le whina ngalo pa ia o le atua e whaatatau I le ekalesia. Mta upu e wha, 5 ma leono. E whaatatau pe whape whela le vaainga o le ekalesia. O a winga vaaia o le ekalesia. So we've been learning about the church. This wonderful book of the book of Ephesians is a letter that Paul writes
in regards to what the church is and what the church looks like. From chapter 1 to chapter 3, we've understood the teaching of the church, that the church was purposed by God from before the beginning of time. So we understand that chapter 1 to 3 is the theology of the church. From chapter 4, 5, and 6, this is where we see what the church looks like and how it must function. Now that we know that the church is a living body, what is the church? The church are the body of believers. It's not a name of a church, but it's a body of believers put together called the body of Christ. And Christ is the head. So we are now up to chapter 5. So we've been journeying the last few weeks in chapter 4. And we finished chapter 4 last week. And we have now arrived at chapter 5. Se fa ngata ile fa upo fitu a mawala tusi le ni taiao ole atato fa tau fa tasimau ona fa tawina le ole fa peritania a mawala fa Samoa tato fa tau fa tasimai ole nei ia ia fa wa o zo ile tua fa pe ole fa na beli ma ia savavali ile alofa fa pe o keriso fo inda ia alofa mai ia tato Wana foa I mai fo I ia te ia I sui ia I tātou. Ole tau langa male tongi ola I lea tua. Ole mea manongi lea. A ole whaita ana ma mea mea na homa. Male manu manu. Awa nege ta ua lava ia te oto. E pei ona te tau I e ua pa ia. Ole ana vale fo I ba ua whaatau waa. Male wha ula ula. O mea ia e le te tau, a o le whaafetai e le nei lava lea. O wā o tau I loa le nei mea, ai se whaita ana, po o se whai mea le ana, po o se manu manu, o le rifo I tupua lava lea. E le maua e I tātou se tofi le mano ke riso, o lea tua lea. Aua ne I whaase ina o tau e se tasi I upu whaatau waa, Awa o mea ia e o mai ai le toa sā le tua I e whanonga sā. O le te, awa le whaatasi o tō mai la tō. I'm going to read in English verses 1 and 2. Therefore, be imitators of God as dear children. Verse 2, and walk in love as Christ has also loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. O le taiaone nei, o le atatou va'ava ai whai upu nei, I le whaamaoni o le alofa whaaleatua, I se mata upu e ta ua whaapea, I a savavali I le alofa. So, o le atatou va'aia, le whaamaoni o le alofa whaaleatua, I le mata upu e ta ua whaapea, I a savavali I le alofa. O le atatou whaangaina whaipu mua, ma le whaipu e lua. O le vai aso a sau, o le atatou va'ava ai I le vaenga lona lua, ma le whaipu e tolu, e o le whaipu e fitu. O le ava ai fo'i le pepero, ma le wha o le alofa tau whaasese. E au maia e satani, ma le taunu unga o lo o iai. So le taiaone nei, o le atatou va'ava ai le whaipu mua, ma le whaipu e lua. So this morning we're going to look at part 1. Verse 1 and 2, we're going to look at the truths of godly love. Next week in part 2, we're going to look at Satan's counterfeit love, which is found in verse 3 to 7, and its punishments. So we'll look at verses 1 and 2 this morning. O lo tatou maua mai le mtau pue wha, le savali e tatau ona savali ai le tangata kirisiano. A taua le upu le savali I le tatou mta upu, o le winga o le upu savali, o lo o langa ma lo soifua, a o e olai I le funga ele le nei. So a taua lo le upu o lau savali, o na e loa lea, okay, o lo uola, po le ola I aso ta I tasi.
Ngam tau koe wha, na tātou wa ai le savali e tatau o na savali ai le tangata Kirisiano. Wha whaipu mua, o lo whai mai le apostolo i le ekalesia, ina ia o tau savavali ia tusa ma le vala au. Ua vala au ina ai o tau. So, o le savali mua na tātou mata ai, po le olo le tangata Kirisiano, I le whai upo mua na tau koe wha. Wha mai e tatau o na tātou savavali e tusa ma le vala au, ua vala au ina ai tātou. O le savali lona lua, maua i le whai pua sifuru ma le fitu, wha mai e tatau o na ese le savali a le tangata Kirisiano, ma le savali a le tangata o le lalonangi. Whai upo sifuru ma le fitu, wha mai aua tau te toe savavali, wha apei o isi nuu wha apau pau uma, o e savavali I le valea o lato loto. So far we have looked at this, the first practice or the first what action does a Christian or a believer that is a part of the body of Christ, what does it look like? The apostle has used the word walk. The meaning of the word walk is the living of your life. How do I live my life? So that's the meaning of the word walk. And the first part that he gives us is found in chapter 4, verse 1. In chapter 4, verse 1, he says to the Ephesians to walk worthy of the calling. The first kind of walk that a Christian should be walking is to walk worthy. Amen. The second kind of walk that a Christian or a believer or a part of the body of Christ is found in 17, and it says that our walk needs to be different from the world. It says in verse 17, and I testify in the Lord that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their mind. So we've looked in chapter 4, there are two types of walk. Number one, that we as Christians must walk worthy. Number two, our walk needs to be different from that of the world. Amen. Ala taeanga nei, o le atatou vaava ai I le savali o le tangata e whaatatau I le alofa whaale atua. So o le taeanga nei, o le atatou vaava ai le savali I le alofa, o loa nga I mai le whaipu e valu le mtaupu le lima I le savali I le malama. I le whaipu e suma lima o le atatou mata I le savali ma le poto. Ai mo le taeanga nei, o tatou tau nuu mai, I le savalinga o le tangata e tatau o na savali ma ia I loa, ma mautinoa le vala au inai o ia. Lua, e tatau o na savali, e ese maila na savali, ma le savali ana na lalangi. Ala tai aole neo le tatou va ai le winga o le savali lea, ina ia savali I le alofa. I le Roma alona mta upu e sefulu ma le tolu. Fa maile e tusi fai taule na Paulo I le ekalesia I Roma. Fa maile fai pue valu iwa ma le sefulu. Aua ne ia te o tause me e tasi a se tasi tangata. Ai tau lava o le fealofani. Fa mai awa ai se alofa atu I se tasi tangata. Wa ato atua o na whaia e ia o le tula fono. Awa o upu ia awa le muli lua, awa le fasio tangata, awa le ngaoi, awa le muli paupepelo, awa le tuina nau. A whai foi wa toi se isi polo a inga. Fa mai na apostolo, o lo ua fia lava I le nei upu, ia e alofa atu I le lua tutua oi, ia pei o oi lava yate oi. Fa mai whai pasfulu, e le anga atu le alofa I le late tua oi, o le nei, o le alofa, o le ato atoa lea, o le tu la fono. So I tustu singa atoa le apostolo Paulo, e wha mafa e ia, le tua inga savali lea. Lea le tua inga savali lea, o le savali I le alofa, po le savali ma le alofa. So as we speak about walking in love, Paul the apostle would use love as a way that a Christian or a believer must live out their lives. Amen. In Romans 13 verse 8 to 10 he says, owe no one anything except to love one another. He says in verse 9 that all are summed up in this, saying namely, you shall love your neighbor as yourself. Verse 10 he says, love does no harm to our neighbor, therefore love is the fulfillment of the law.
So believers, as the Apostle Paul writes to the church in Ephesians, he highlights that there is a way that we must live our lives, and that standard or that way begins with love. Amen? So, o le tai alane nei, o le atatou mata I le winga, o le savali e tatau ona savali e le tangata Kirisiano, e whatatau le mea le taua o le alofa. Amen? So, o le manatu mua, e maua le whaipu mua, whamai le whaipu mua, o le nei. Ia whaa o ao outou, I le atua, whaapei o le whanau pele. O le vaenga mua o te wha a fia au mai le nitai au, o le olenga. O le olenga a le apostolo a Paulo, ina ia savavali le auso, I le alofa, ina ia vaaia le ata o le ekalesia, I le ola ai o le au whaatuatua, I le mea e taua o le alofa, ai whai mai le apostolo, o le nei, ia whaa o ao outou, I le atua. Ai sea, wha mai le fionga pa ia le atua, o le alofa lava ia. Amen? O le nei o lo whaapea o na whaawawina mai pea le manatu ale apostolo, mai le whai unga o le mata upu e wha. Le wha mai ei le whai puna e tolu sfulma le lua o mata upu e wha. A ia o tau wheana le iai. Ia whe muti vale ai lo o tau alofa. Ia whe wha maanga lo ai o tau. Wha pei o na wha maanga lo ina o tau e le atua ia keriso. O le winga atua o le atua leo lo tatou au auna iai. O le winga atua o lo fina ngalo le atua ina ia soifua ilana e ka le sia. E au fia I totono le upu lea, savali male alofa. Amen? Ai whamaile leina mua o le tāpue lima. O le nei, ia wha o ao outou I le atua. I le mātai au nonam tāpue lima, whaipue whāsku mal valu, whamai o upo Yesu, o le nei, ia ato atoa ona le lei o la o toa mio, e pei, o lo o tau tamā o le langi, e ato atoa ona le lei o ia. O le fina ngalo o Yesu Keriso, ina ia pei le auso, e pei le auso o le fina ngalo o le atupa ia mo tātou le tai au le nei, ia pei I tātou o le atua le tamā. Whamai le whaipuna e whasu me valu, o le nei ia ato atoa o na le lei o la o toa mio, e pei o lo o tau tamā o le langi, e ato atoa o na le lei o ia. O le winga le upu wha o ao. E whai ngofie I le ngana Samoa o na tātou malama I le winga wha o ao. Ia wha o ao. Ia tau mawhai I tātou, ia pei I tātou o le atua. O a winga o le atua. Le winga le au mai le tai au le nei. Le winga alofa o le atua. Whai ngofie na malama I tātou. In the first verse this morning it says, therefore, be imitators of God. The word imitators comes from the Greek word where we get the English word to mimic. Everybody knows the word to mimic. It's when one does one action and we do exactly the same action. One does one action and we follow suit. So to mimic someone is to imitate others' actions. And that's the heart of the apostle this morning, that he says, therefore, be imitators of God. As we talk about walking in love, we're talking about imitating God. We're talking about being being able to love as God has loved. Praise the Lord. In 1 Peter chapter 1, verse 15 and verse 16, the Apostle Peter writes, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Because it is written, be holy, for I am holy. So Paul is saying, imitate God. Paul is saying, walk in love. Follow after God's standard of love. Peter is saying, be holy, because the God who called you is holy. So the whole life or the whole living of a Christian is to be as God is.
how are we to do that? We'll get into that later on in this part. But that first line there is, therefore, be imitators of God. And it says, as dear children, verse 2, and walk in love. Mo pe te rua lona mtaku mo hua. Whapea i apostolo i ana upu whaipus fulmale, lima ma whaipus fulmale ono. Ai pei ona pa ia o ia na vala au wina o tau. Ia whapea fo i o tau ona pa ia ia o tau a mia uma. A wā ua tūsia, ia pa ia o tau, a wāwa o nei, e pa ia lava au. O upu ia Peteru, na ia si I mauma iai le Levitiko a lona mta upu e se fulu ma le tasi, whai upu e whā se fulu ma le whā. O le manatu lea ia pa ia I tātou, e pei ona pa ia o le atua na vala au wina I tātou. O le manatu na whina ngalo ai le atua, mai le amatanga o ana fuafuanga. Mai le amatanga o ana fuafuanga mo le nua le atua, na whina ngalo o ia pa ia le nua le atua, e pei ona pa ia o ia. Ai o mai le taunu unga po le whai unga le tuspa ia, wha mai le apostola Peteru I le auso, wha pea o ia, ai pei ona pa ia o ia na vala a wina o tau, ia wha pea foi o tau ona pa ia ia o tau a mio uma. Pei o lea nganga lea po leo lenga lea ale apostolo, I le manatu mua o le neitai au. Ina ia wha o wao I tātou, I le atua. Pela upo Yesu ia le lei, ia ato atua ona le lei o la o tau a mio, e pei o lo o tau tama o le lani, e ato atua ona le lei o ia. O le fesili la e tula I mai, whape whea Na wao o le tangata anasala, o wao o le tangata e lea mawhai ona ausia le lei o le tama. O le ao mai o le upa le atua, e mawhai ona malamalama I tātou. A wafa mai le Roma e lima, a lona whai upo e lima. A wā ua whaamalingi mai le alofa o le atua, yo tātou loto e le nganga pa ia, na fua ina mai ia tei tātou. E te inoa le alofa le au lo tala no mai e le upo le atua le neitai au, o le alofa ua whaamalingi mai e le atua, yo tātou loto. Mana tua foi o lea o ina I tātou, o le atua na mua I alofa mai. Au tātou wanga sala pēr na alofa fua mai le atua. Ai vai, e o fo I la I le savali I le alofa. E au mai e le atua le au wala e te alofa ai. Na wha mai le romana I lima, wha mai ua whaamalingi mai le alofa o le atua. O le manei o le ata le na, e whaamalingi mai e le atua lona lava alofa I o tātou loto. The question comes, is that, well, how? I always fall short of God's glory. That's what the Word of God says. I am not perfect, and yet the Apostle says, be imitators of God. As believers, we then ask, well, how do I love like God loves, Fred? The answer is found in Romans chapter 5, verse 5. And it reads like this. And I'm just going to read that for us this morning. It says here, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out into our hearts by the Holy Spirit who was given to us. You know, when you trusted the Lord, when you put your faith in the Lord, when Christ became the Savior of your heart, it says that God poured out His love into your heart. Amen? It was through you trusting in Him, and He pours out His love into our hearts. O le atale nā o te whia au meia I le tai au le ni. Ina ua whaapea mai le apostolo, ia whaa o au o tau I le atua, wha mai le whaiupu e lua, ia o tau savavali. Wha mai le whaipuna e lua, ma ia savavali I le alofa. E whaapea whiauna maua I tātou le alofa, whaa le atua. Lea wha mai e le Roma e lima, wha mai na whaamalingi mai le alofa o le atua, yo tātou loto. Wha mai e le anganga pa ia, na fua ina mai ia te tātou. His love was poured out into our hearts. Praise God. When we put our faith and trust as a believer, Holy Spirit came and indwelt us as believers, and it says there that He poured out His love in our hearts. Lua, wha mai le Efeso e tolu a lona whaipu se fulu ma leono.
Whamai, ina ia fua ina iate o tō, e tusa ma le whaulai o lona vi inga, ia whaamalo sia o tō, I le mana e lona lava anganga, I le tangata I tutonu. O le si vahenga tātou te ilo ai, whaapea na whaatumuina I tātou e le mana o le alofa o le atua, whamai ina ua whaamalo sia I tātou I le mana e lona lava anganga. Amen? I le tangata I tutonu. O mea oma lava, o le alofa o le atua, na ia whamai na whaamalingi o tātou loto lona alofa. Lua, whamai e whaamalo sia I tātou e le mana e lona lava anganga I totonu I ate I tātou. E te ilua uso matu whawhine, o lo ngā lue le mana o le anganga pa ia I totonu o lo loto I aso ta I tasi. Pea tātou tala noa ina le mata upu o le ola whaapa ia ina, o le ngaluenga le naolo o whaia e le anganga pa ia o le atua I aso ta I tasi. Not only does he pour out his love on our hearts, Ephesians 3 verse 16 talks about the work of the Holy Spirit. And it says this, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his Spirit in the inner man. Not only does he pour out his love into our hearts, he strengthens us through the work of his Spirit. Thirdly, in Ephesians chapter 3 verse 19, it then goes on to say that to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. That even Christ himself, the love of Christ, fills us. Praise the Lord. It says there, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Tau mau mele ata lea, Fesili tato, whape whiauna o alofa I le alofa o le atua. Whape whiauna au sia le wha o ao le fina ngalo ai Paulo ina ia wha o ao I le atua. O ao o le tangata ngasala Pio Paulo, pio le siva yasun tato tatala no ai, awe o ao o le tangata malaya o ao o le tangata ngasala I lore le e Paulo. Te ni o mai ngasala ai awa o lo iai o ia I le tino. E tonu vaenga lo tato mata I le tai ale ni, le wha o ao I le atua, mua, e alofa mai le atua, ma wha malingi mai lona alofa I totonu I o tato loto. Lua, whamai e wha malo sia I tato e lona nganga. I le tangata totonu, ai tolu. Whamai le whai upu na suma leiva, whamai I e loa fo I le alofa o ke riso, wa sili ese e le mai loa, I a wha tumuina ai o tau. E o ia Yesu Kiriso, o lo fatu ina I le tangata fatu atua. So if sili la tato, hape whiauna tato alolofa, e whaia umalawe le atua. Praise the Lord. O lo ngā lue le atua whaamalingi mailo na nganga. O lo ngā lue le nganga pa ia whaamalosia I tato le tangata tonu. O lo ngā lue Yesu Kiriso, o lo whaatumuina I tato. When we look and we ask the question, well, how do I love like God loves? It actually says that he does everything. Praise the Lord. He pours out his love into our hearts through the work of the Holy Spirit. It says that he strengthens us through the work of his Spirit in the inner man. And then he fills us. Christ fills us. Praise the Lord. When we put our trust in him. Lesi ba ina na o te whia au mai le tai ale nei, wha mai le whai unga whai pumoamua, o le nei, ia whaa o ao o tau I le atua, whaa pei o le whanau pele. O te ilo le lei lava, o whanau uma lava lo ia le tatou mafutanga, e a veo latou ta mama o latou tina, ma whata ita inga o latou lava soifua. We know that every child, their example and their role models are usually their parents. They usually look at their fathers and their mothers, and they will try and emulate them. They will try and imitate them. They'll try and copy whatever it is that they see that their parents do. And that's the heart of the apostle this morning. He says in that very first verse, therefore be imitators of God as dear children. Whamai le Efeso mua alona whai pue lima. Whamai wa avea I tātou matama whai mana. Ephesians 1 verse 5 says that we have been adopted as sons.
So therefore, what happens? We are a new creation. Lea wa vei tātou matangata fōu. Aisea, ina ua whaolaina I tātou, whamai le apostolo I le tusia Roma, whamai e leo toi a vei tātou ma awane toi whiwhiwhi tātou, a ua vei tātou ma tama whai. O lona winga, ua vei tātou, e ma whai una vei tātou ma ta ua le atua o lo tātou tama. Praise the Lord. Whapela ona tātou whamanatuina le aso sao tamai le nitai au. Whape foi ona whamanatu I ate I tātou. Le atua leo lo tātou au ona iai. O ia o le atua o lo tātou tama. Ina ua vea oe ma tangata whaolaina. Ua vea I tātou ma whanau a le atua. Le rai whina ngalo ai o leo lenga la le apostolo le nitai au. Ia vea I tātou ma wha o wao I le atua. Ai mei se lawa lona alofa. E whameila I le amatanga whaipolua. Ma ia savavali I le alofa. Paul writes in verse 1 and 2, therefore be imitators of God as dear children and walk in love. Ole ata o le alofa le olo au mai e paulo I le tai au le ni. E mawhai ona o ta ua le ata nia mai o le alofa o le atua. O le alofa lea o le atua, o le alofa e whaa mangalo. The evidence of godly love is what we call a love that forgives. I can say amen to that. Ngai, o se alofa lava, e tere alofa e ta ua e tangata le alofa o le wo, le alofa yusom tu whawhine, le alofa I ainga, le alofa I le tane ma le ava. Au le alofa o le atua, e mawhai ona tātou I loa le alofa o le atua, I le atangia mai I le alofa whaa mamalu. O le ata o le alofa o le atua, o le alofa e whaa mamalu. Whape whea ona tātou I loa, awana awina maino na alo. Whamaina ia muwai alofa mai. Whamaina ia alofa mai, ai lai tumu I tātou le angasala. Ele I alofa mua I tātou I le atua, whamai le upo le atua, na mua I alofa mai o ia, a o tātou anga sala pea. Le alofa le nā, o le alofa whaamangalo. Whamai le whaipo e tolu suma liua, a ia o tau whianga le iai, ia whe muti vale ai lo o tau alofa, ia whe whaamangalo wai o tau, whaapei o na whaamangaloina o tau e le atua ia keriso. O le alofa o le atua, o le alofa whaamangalo. O lo whaapea o na whai mai eile mua le pe teru whai koe wha, a lona whai upu e valu. Ta ua e le apostolo pe teru, ia mua I mea uma o na maua e o tau, o le alofa nau o le tasi I le tasi. Awa o le alofa e ufi ai, angasala itele. When we talk about God's love is evidenced by this word here, forgiveness. Amen? Because God's love is the love that forgives. God's love is a love that gives and never expects anything in return. He always gives, but never expects anything to receive back from anyone. How do we know that? He was the one who offered up his one and only Son. The Bible says that Christ was sent and died on a cross. The Bible says that God loved us first. The Bible says that God loved us while we were still sinners. That kind of love is a forgiving love. That kind of love gives without any expectation of anything in return. Now that's God's love. In chapter 4, verse 32, Paul writes, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. God's love is a forgiving love. And that's where I think the apostle is saying, imitate God. Imitate God's love. Walk in God's love. Walk as God expects us to walk, and that's in love. What should our love look like?
Here's the greatest example there. That we must love. That we offer love without any expectation. That we forgive without any expectation of the enemy to forgive you. A lot of people will say, man, that's really, really hard. But may I challenge you this morning, that's God's standard of love. Evidence of his love is forgiveness. It's a love that forgives. 1 Peter chapter 4 verse 8 says, and above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. You know, love, it covers and it ignores a lot of the hate that you receive on your end. It covers. The meaning of the word have fervent love, the Greek word there is to stretch a muscle. So when the Apostle Peter is saying have fervent love for one another, it means to stretch your love so that you cover all the hate that you may receive. All that the enemy will try and fire your way, that you will continually adhere to God's forgiving love. Praise the Lord. We're talking about what the church looks like. What does the church look like? Paul is saying, walk in love, church. Imitate God, church. How do we imitate God? God's love is a forgiving love. Because if we don't choose to forgive, we sin. It's as simple as that. If you don't forgive, you're living in sin. If you don't forgive, there is a question whether or not you are saved. Praise the Lord. Well, if sili na le taale ni a fai tātou te le whaamanga lo atu, na nei wha mai whai puna e tolus fulu ma le tasi ni tāpue wha, ia tea ma o tō upu wha fiu uma, ma le lotoa, ma le ita, ma le leotele, ma le upuleanga atoa, ma le loto leanga umalawa. Le mafuanga le na olo au mai le apostolo Paulo i le tai au le nei, ina ia tātou wha o ao i le atua. Amen? Tātou whai tau whātasi mai whai pue lua whamulmule, mai ia savavali ia. Ia savavali i le alofa. Ma veo ke riso po ina, ia alofa mai ia te tātou. Wana fua i mai fo ia ia te isi ia i tātou. O le tawananga ma le tūki ona i le tua. O le mea ia manoni ia. Leo tātou tala noa i le ia savavali le auso i le alofa. O le vaenga mua maua fai mua ma le amatanga fai puelua o le olenga ale apostolo ina ia savavali i tātou i le alofa. O le vaenga lona lua maua le fai unga fai puelua o le faa o aonga po le faa o ao po le whaataitainga. O le whaataitainga le au mai le apostolo e maua ia Yesu Keriso. Praise the Lord. So mata mai le tātou mtauku le tai au le nei ina ia tātou faa o ao i le atua. Ai sau le whai puelua wha mai whaapei o Keriso. E maua na tātou whaawa onga, e maua na tātou taitainga, ya Yesu lava ia. Praise the Lord. And the first part was the apostles' plea to the believers in Ephesus, the plea to the church. He's pleading with us and he's saying, be imitators of God, walk in love, walk in God's forgiving love. And then in verse 2, at the end of verse 2, he gives us the example. He gives us the pattern. Who is the pattern? Jesus Christ himself. He says in verse 2, as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, we read that beautiful verse that we had mentioned before. For he had made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. O le whataitainga po le whaoa onga lo maua le lua koronito mta po e lima. Whai po e lua spul ma le tasi. Le tusia Paulo i le ka le sia koronito. Whai mai awa o ia na le iloa le angasala. Lo tala no le apostolo ya Yesu Keriso. Whai mai o ia na le iloa le angasala. Nga whaia lea e ia ma angasala. O le sui o i tātou. Ina a ia a vea i tātou. Ma meo tonu a le atua ia te ia. Amen?
Le whaoaonga lea, le whaataitainga lea o lo au mai le apostolo i le ekalesia i Efeso i le tai au le nei. Le whaoaonga lea o lo au mai le apostolo ia te i tātou. Tātou le ekalesia, tātou le tino a keriso i le tai au le nei. O lo maua ia te ai, o lo o maua ia Yesu. Amen? Awa o ia na muai alofa mai, o Yesu keriso lava, o ia le whaoaonga ia te i tātou. Le Ioane nā mta au pesfulma le tolu, o lo maua i se ata matangofie, i le alofa na whaoao e Yesu i lona au so. Se tu e tātou tusi i le neitai au. In John chapter 13, verses 12 to 16, there is a great example of Christ's selfless love. And I'm going to read that in English, verse 12 to 16. So when he had washed their feet, taken his garments, and sat down again, and he said to them, "Do you know that what I have done to you? You call me teacher and Lord, and you say, well, for so I am. If I then, your Lord and teacher, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example, that you should do as I have done to you. Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master, nor is he who is sent greater than he who sent him. If you know these things, blessed are you if you do them." Woto i loa ea le mea o whaia i ate oto. Tau te taua mai a o le a o a o maleali. Ua le lei fo i la o tō e whai mai nā. A wā o a o lava lea. O le nei, a whai o a o le li male a o a o. Ua o mulu mulu ina o o tō vai. E te sau o na o tō whe mulu mulu wai i o tō vai. A wā o a watu le wha o a o i ate o tō. E pei ona o whaia i ate o tō, ia whaapea lava e o tō una whai. E moni, o te whai atu i ate o tō, e le sili le au auna e lona alii, e le sili fo i le wa auna, i le ana le whiau. Amen? O lo tātou tala noa i le whaoa o le whaoa onga, le awa onga leo lo au mai e le alii whaola o Yesu Keriso. Le whaoa o lea o tātou whalongolongo na awina mai o ia e lona tamā. Ina ia whaapea o na vea o ia mataulanga ola. Ina ia maliu o ia i le sātauro. I le tusi lea Ioane sunga tolu na tātou whaitawina. O le pō lea, o le toe pō. O tātou i loa foi o le toe pō e le i loa e ona so e toa sfulu ma le toa lua o le a maliu Yesu. O le pō lea na whaapea o na whetau tala hai ai pe na iaise le malilienga le au so. A o lato tala noa po o ai o i lato e sili i le malo o le atua. Le pō lea na le ilo ai e le au so se me tasi na o na lato sauni e ai. Le pō lea na sauni ai Yesu Keriso ma ua ia i loa e malama e le tae au o whaasato roina o ia. Le pō lea sa iai i le fina ngalo o Yesu Keriso, o le a ia whaataunu wina ai le fina ngalo o le atua, o le atu ia ai o na ao i whao, o le atu ia lona i tu i le tau. Ai o lo whalongo atu, o lo tawa i misa lona au soo, po ai e sili i le malo le atua. Whaatea ia le au soo, tango o ia i le ieso loi, fusia ia te ia, tango ia i le vai, na ia mulu ai vai o na so. Na ia whaia ai lea ngā luenga wha au auna. Te i ona au so i lea pōha. Le tangata ua tumu i lea lofa, aina ia a vea pea o ia ma wha au au. Le pō lea na tangi ai o ia i le whanua i ke te semane, a whai e ma whai, ia ve ese le nei ipu. Aina ia tumu mau pea le wha au au, i lona au so. Na ia whetala iai, nai whai mai whai pasifun ma le lua, wha mai ua outou i loa ea le mea ua au whaia i ate outou, tuma tolu, tau te taua mai au o le awa o ma le alii,
Sumatwha o le nei, a whai o au o le alii ma le au au, ua o mulu ina o tau vai, e ta tau ona o tau whe mulu wai, yo o tau vai. Le wha te inga lea. Le wha o ao lea lo tau mawhai Yesu, ina ia momoli atu I loto o le toa sfulu ma le toa lua. Lea fo iwa au mai le tato mata upu le tai au nei, wha pei o ke riso, fo I na ia alofa mai ia I tato. In John chapter 13, verses 12 to 16, these are words that John the Apostle had captured on the evening before Jesus was crucified. But let me just remind you of how significant Christ's work here this evening. We're talking about the pattern. We're talking about the example. The example of what? The example of love, godly love. And the example that we're given by the Apostle Paul is Christ himself. An illustration that we can get, or a live example, is Christ on the final night. This is the final night before his death. This is the night when he cries out in the Garden of Gethsemane, Father, if it be your will, take this cup away from me. Because he knew what kind of death he would die. That he would be crucified. And yet, at the Last Supper, his disciples are busy arguing with each other as to who would be the greatest in the kingdom. All of a sudden, Jesus gets up from dinner and he starts getting a basin of water and he gets a cloth and he starts doing what? He starts washing their feet. This is a work of a slave. It's the work of a servant. And yet in his pain, in his gut, he knew that by morning he will die. He even knew that one of the 12 would betray him. Judas. Yeah. All of that knowledge on the inside, and yet he still gives an example of love. Amen? That's what the Apostle Paul is telling us this morning. He's saying, but be like Christ. Amen? He says there in verse 2, walk in love as Christ has also loved us. Christ is the ultimate divine example of love. He gives his all. He gives a teaching to his disciples. In the middle of them arguing with each other, Christ gets on his hands and his knees and he washes their feet. And he reminds them, love one another. I've given you an example. I've given you a pattern. What's the pattern? Be a servant. What's the pattern that we've talked about today? Love is a forgiving love. God's love is a love that forgives. Christ's love is a life that serves. His whole life was given to serve the Father. Amen? Fa mai whai unga tatou whai upuna e lua le tai ole ni. Fa mai wana fō ai mai fō ia te ia e sui ai tātou. Fa mai ole fō ai mai leo Yesu Keriso. Fa mai ole tau langa male tongi ola I le atua o le mea manongi lea. O le whaawa o ngā Yesu Keriso, e le ngata ua ia au maia le whaawa o ia te itatou. Ai wha mai o le taulanga ma le tongi ola I le atua o le mea manongi. O le taulanga na saunia Yesu Keriso, wai loa malawa I tātou, na maliu o ia, na whaasata roina o ia, na tanu mia o ia, na toetu mai o ia, ina wa mawaya so e tolu. Lea wa nofo ia o ia le tū tamatau, ma vea, ma whautua mo I tātou. Ai wha mai ia whai upu ia, lo wha manatu mai I whai upu nei, le taulanga na saunia e Yesu Keriso. O le taulanga ma le tongiola o le mea manongi lea. O te fia toe te patasi I tātou, I le whainga taulanga na whaatonuina e le atua Mose, mo whainga taulanga a Israelu. E maua le Levitiko mtaupu mua, lua, tolu, male mtaupu e lima. O lo au mai e nā taulanga na whaatonuina e le nua Israelu e lima. O le taulanga mu, o le taulanga I whalawa, ma taulanga I uu, o le taulanga whaafetai, o le taulanga mo angasala, ma le taulanga mo le sese. O taulanga ia na whaatonuina e Mose, le e le atua Mose, ina ia whaatulanga ina molo na nuu, ina ia lato tau sia I le whengenga molo lato atua. Ai o taulanga foi ia,
O taulanga ia nā tangia ai, lea fio mai o Iesu Keriso, e avea ma taulanga ma tongiola. O le taulanga mu, o le wa whaatau no wina lea ia Iesu Keriso, a wao Iesu e le aise angasala, e le aise pona, e le aise ila. O le taulanga i whalawa mau'u, o wa wha tau no wina ia Iesu Keriso, i le tuina atu ato atoa o lo naola e suia i tātou. O le taulanga whaafetai, o le taulanga leo wa whaatau no wina e Iesu Keriso, ina ia maua ai e i tātou, le fi le mū ma le atua. O le taulanga mo angasala, wa whaatau no wina ia Iesu Keriso, ina wa velo na maliu e suia i a tātou angasala. O le taulanga mo le sese, le mta upuna i lima o le levitiko, ina ia totongi ai a tātou angasala. When we look at that verse 2, and it says that Christ was the example, he was the pattern, and it says that he was an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. In order for us to understand the sweet-smelling aroma part of that verse, we have to go back to Leviticus. And Leviticus is where God commands Moses to put in place a sacrificial system for Israel to keep. And so when we look at Leviticus chapter 1 to 5, there are the 5 offerings that are noted there in the Old Testament. There's the burnt offering, there's the grain offering, there's the peace offering, the sin offering, and the trespass offering. And all of these are reflected and fulfilled by Christ himself. The burnt offering is Christ's the perfect sacrifice. The grain offering is Christ's total devotion to the will of the Father. The peace offering is Christ reconciling man back to God. The sin offering is Christ, our propitiation. Remember, the definition of that word is to appease the wrath of God. Remember, our sin, the only outcome for a sinner was the wrath of God. But Christ in his death became a sin offering and fulfilled that part of the sacrificial system. The trespass offering was his sacrifice fulfilling our repentance. Praise the Lord. I le whaipula le tai au le nei, o lo whape mai, wa whai o ia o le taulanga ma le tongiola I le atua, o le mea manongi lea. O le mea manongi e maua I taulanga mua e tolu le taulanga mu, ma le taulanga whalawa, mauhu, ma le taulanga whawhetai. O taulanga ia, a tātou whaitau I taulanga ia le tusia le tiko. O taulanga ia e iu ina ia avea ma mea manongi. Praise the Lord. Amen. When we look at the first 3 offerings, the burnt offering, grain offering, and peace offering, in the book of Leviticus, these are the 3 offerings that offer up a sweet aroma before God. Praise the Lord. And Christ, being the example, being the pattern, fulfills all of those sacrificial systems in his death. Amen. What does the Bible say? The Bible says that in that verse 2, that he has given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. Praise the Lord. That sweet-smelling aroma became our lifeline. O le taulanga leo lo tala noa, le apostolo I le tai au le nei, na whātau nu wina o malava ina ua avea Iesu Keriso, ma whaawa onga mo I tātou. E whapewhea, na vea o ia ma taulanga, ma le tongiola, I le atua, o le mea manongi, o le mea manongi le lei I luma o le atua, le maliu o lona alo. Awa ua pau leo le taulanga, na whaamalia ina ai le whina ngalo o le atua. Mea le mea manongi leo lo tala no mai ele apostolo, o lo whaapea o na iai a te I tātou I ona po nei. Lua le koranito alona mtapwe fa lua koranito alona mtapwe lua fai pesfuma fa seo fai pesfuma leono olo ia upo le apostolo fa pea ua whaftai le atua o le ua matou manu malo ai pea lava ona o Keriso o le ua matou faali atua I foi inu uma lava le manongi o le mata upu ia te ia
Awa ole na namu I mātou ia ke riso I le atua I e o whaolaina atoa ma e o mālaia. O le manongi o le oti e o I le oti I nisi. A o le manongi o le ola e o I le ola I nisi. Po ai foi se tusa. Ma nei mea. O whele manongi o Yesu Keriso I ona pōnei. Le kālesia. Amen. Le whamei vai pasuma wha. Whamei ua matau whaali atu ai foi I no uma le manongi o le mata upu I ate ia. O oe māu, ina ua malio Yesu Keriso, whama ngā loina a tātou anga sala, ta ua I tātou matangata whātua-tua, ua vei tātou matina o le ekalesia, lea ua vei tātou ma manongi o le mata upu I ate ia. Pea whai tātou te tutu, ia o onga matali tonunga o lo awa o ina I tātou ele upu a le atua. Whamai whai pasuma lima, o le na namu I mātou, ia ke riso I le atua, I e o whaolaina, a toa ma e o malaia. So o le na namu whamai, o le manongi o le oti, e o ai le oti I nisi, a le manongi o le ola, e o I le ola I nisi. When it looks at, when the apostle talks about Christ, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma, we look at 2 Corinthians chapter 2. In 2 Corinthians chapter 2, verse 14, 15, and 16, he describes the fragrance of the knowledge of Christ. And let me read. Now thanks be to God who always leads us triumph in Christ, and through us diffuses the fragrance of his knowledge in every place. Here he picks up that sweet-smelling aroma image, the fragrance. What's the fragrance? The fragrance of Christ. Praise the Lord. It says, for we are to God the fragrance of Christ among those who are being saved and among those who are perishing. 16, it says, to the one we are the aroma of death, leading to death, and to the other the aroma of life, leading to life. Church, all of us, we have a role to play. As a believer, we are the aroma of Christ to the world. Amen? It says there in verse 15, for we are to God the fragrance of Christ among those. We're among those who are being saved, but we're also among those who are perishing. The ones that are being saved, man, we smell pretty good. The fragrance is life. But the ones who are perishing, it smells like death. Praise the Lord. And they know it too, because they know their sins, but refuse to turn to God. Amen? O le tai au lale nei, o lo tātou whaitawina le tusi lea Efeso, na ia malamala mai o tātou loto, ina ia tātou savavali I le alofa. Whapewheo na tātou savavali I le alofa, mua, ia whaoao I le atua. Lua, ina ia whapei tātou o le whanau pele. Tolu, ia tātou savavali le alofa whapei o ke riso. Lea lau wa tātou I loa nei, o ke riso, le ia saunia le taulanga ma le tongiola I le atua, o le mea manongi lea. Lea foi lau wa tātou I loa, o le taulanga ma le mea manongi lea, o lo tū mau I ona pō nei, e ala ia te tātou le e kālesia. Brothers and sisters, that brings us to the end of our sermon this morning. Praise God. And the encouragement for us is, therefore, be imitators of God and walk in love. As we walk in love, let us look at the example. Let us look at the example that Jesus Christ himself gives us. Praise God. That example that Jesus Christ himself offered himself up as a sacrifice. A sacrifice before a holy God. He appeased the wrath of God, and he became an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling aroma. And now we know that we are still the fragrance of Christ as the church. Amen? Amen. To both believers, but also both to those who are perishing. Amen. Whametato tuswhaitau le nei taia o le nei, ia whaoao tō I le atua, ma ia savavali I le alofa. Amen. Therefore, be imitators of God and walk in love. Tau ina ia whamanuia le atua, whamanuia fo I le atua, ia tātou te mā umalava, I le nei aso sa,
o te mā. Tātou tūlai mai, mo le whaawina o tātou tāku le ni taia. Let us pray together. Just follow after this prayer. Let it be your prayer as you reflect on God's word. Tātou mafo whau le upo le tō, o tātou whaalongo ai le ni taia. Whaftai tele te mā, lau upu, o whaalongo, aiaina, lo loto, ina ia o, wha o ao, ia te oi, ina ia o, savavali i le alofa, whaapei, o Keriso, o lena maliu, e tongi o laina, i le taulanga, le saunia, ma avea, ma mea manongi, i luma, o lau silafanga. Whawhetai, i longa lofa, ia te au, ua o wolai, tamā, o le vi inga, e foi, ia te oi, ia so uma, o te olai, e tusa, na lofina ngano. Whawhetai tele tamā, i lo wanga lele. Amen. Thank you so much, Father. Lord, as we celebrate fathers this morning, we celebrate you, we give you the glory, and we give you the praise. We thank you for your word this morning, Lord, for us to be imitators of you, that we follow the way that you love, the love that forgives. Lord, Father God, that we see the example in Jesus Christ, and we continually be reminded of the fragrance of Christ in the world, that we continue to share the gospel, Lord, to those who you have foreknown, Lord, Father God, for salvation, but then those who are perishing will know the truth of your word. And so, Father, we thank you this morning. Thank you for the blessing of your word. Your name be exalted, be glorified, now until forevermore. In Jesus' name we pray, and we all say, Amen. Amen. Be blessed. Tato alala me lalo, taftai.